inkonyane encane kaNdaba edidimbala esibhabha amadoda nanomhlalokhu sisawabhabhile sibhabha uqashaza ezola ngomabhoko sambhabhu matholana obezalwa usele Wena wendlovu Ayede hawu siyakhuleka nina bendlu lami into yamakhosi siyakhuleka emakhosini onke ohlanga siyakhuleka emakhosini esiwakhele ngiyakhuleka enkosini yami lapha la kwabiyela obuka ulimehlo mancane engiyakhele siyakhuleka engonyamini yesizwe samaZulu sizwe sonke kahle nje esimnyama sithi bayede ndlu lami into yamakhosi naba abafana bakho bodlwa nombelebe enkosi yamakhosi baba awubingeleli sizwe ukhuleke emakhosini ukhuleke sonke nje isizwe asibingelela isizwe sika noDumehlezi awabingelela namakhosi hamba noDumehlezi nesizwe sonke ngithi ke sesibuyile singabafana bakahlukana umbelebele cela indlebe yenu namehlo enu nizobuka nizolalela Mbingelela hawule nabo gasenele kaNdaba ugasela amadoda ehleli phansi ebandla umkhonto ufaka entombini ufaka ensizweni ufaka endodweni awu lapha lamadumfu wasenza ngakhona umntakanandi cha nina bentonga yethu namhlanje sifuna ukubuka umgubho welembe lapha yana umuntu ophethe yonke lo ngcikithileyo nezimfihlo zakhona nabanomzane nezinduna namakhosi enza ukuba lapha kubanjwe phela uthungo laphana begobe uthungo kuqhazwe hayi ukuthi ababambe iqhaza manga lawo akubanjwe iqhaza phela inxoza lelo kusuke laphana bamba uthungo bese wena uyabopha baba doda iqhaza inxoza baba ngithi lapha mangabe ngithi ubamba iqhaza kusho sengiqamba amanga baba ngikhuluma izilongeyiso ngiphambanisa ngithi ngithi baba ususibikelele isizwe baba wakhuleka emakhosini namhlanje la baba ngifuna uhlaba usizile kakhulu ungena ushone umkhonto wakho uzugcine ngenkuladi baba lapha baba awuvezele isizwe nje umgubho welembe sifuna ukubuka nje umgubho welembe lapha ngoba ngeveli zawo phela lapha ngomhlaka zobe ngama24 kuyo mandulo na kuzobe gujwa lapha kaDuza lapha lapha sobe sikhona sizinsizwa sivunule sibahle lapha baba awuhulele isizwe lapha ngobulando ubani uDumehlezi lapha ke uButhelezi ukuthi ubani waqala ukuthi wayenobala uButhelezi kwenziwa yonke lento kuthiwa umgubho ubaleke ngani uyini buwe nasesizweni ngoba indaba zaphela ziphethwe ngabelungu mase sisensimbini lokhu nikezwe abantu mina benza ukuxoxa ngendlela uZulu obezo tongela isizwe babeka indaba zabelungu laba zingane zethu lezabelungu itsho ngoba umuntu wayephambili umntwana okwaphinda angena ebumba kusayo kwakhiwa itshe isilo sakwadlamasa salaka sasihamba emhlabeni sashiya lingakembulwa isilo sakwadlamasa hlubani lo inkayishana enkulu kaMenze ephuza umlazi angamefo Solomon umqalajuba phumuza izulu emqalajuba unenaluma kaButhelezi lo malo kamntwana okwaphinda angena lamana nonini impela yena waqala le ndaba yemgubo Jadula ke baba uze nje nawo lapha kuvela umuntu alwaphinda angene bonke amadoda ayikuyiwona wona aye isigungu salapha hatha lapha ukuthi seliyokwembulwa ke manje ngisho kuthiwa mase iqoqelwa kahle umntwana usithela kamanqina kadabula amanzi ukuthi ke sekuyokwenziwa lo mcimbi baba awubana amadoda kwaZulu nje la nakho lendlu nkulu lapha nje ukuyibona wona ayebambisene nompu wamathole wayengasekho umshini kwase kunamadodana kaMshini athi babo omdala kumqalajuba babe khona lapho noBusha ekhona lapho kuhlanganiswa lokukhuluma baba nje uthi uBusha ubani sizowazi behlele sasiza ukuthi lento lena asidakiwe nje bathi kusogubha umgubhu kaNoDumehlezi lapha imbabazane ilapho nabo umntwana osithele bakadabula amanzi babe lapho kusakhulunywa ukuthi kuzokwenziwa kanjani uzovulwa lelitshe lizokumbulwa ngokwenkolo yabelungu noma lizokwembulwa ngosiko labantu na babe baningi abantu abafundisiwe abakholwa enkolweni yaphesheya abafakotha befaka izibuko bathi bona hayi ubalo umuntu okuthinta indaba yakho wayenolaka
akuzofanele ukuthi uphathwe ikhali kwenziwe zonke izinto wasekhipha lokugcina ubhusha sethi cha nami ake mbeke wathi ke ngithi akwenziwe ngenkolo yasentshonalanga lize lishona ilanga bese uthi mase kwenziwa ngenkolo yakithi yana Dumehlezi kwenziwa ngakusasa lize lishona ilanga kwaqalwa ke ngawo lokho uzomhla kwembula itsho ngo1954 kwaqalwa ngenkolo yasentshonalanga yamaJalimani namaNgisi ubani wayifaka lenkolo la ekhaya abafundisi basebaningi ibona bafika kuqala phela abafundisi ngoba labafundisi sebebaningi lapha endlunkulu njalo abafundi ngeke babuka kade ngilapha kulungile babayiza Bishop Collins waseNgilandi owafika ngo1854 lapho yena okwaqhatheka abantwana bakaMpande kulungile ngifuna lapha ke la ngifuna la eSimbula College mase kulapha sokukhulunywa ngayokwembula kwetshe abekhona umkhombisi lapha Nkosi kwaBiyela yiwa amadoda lawo inkosi kwaBiyela ngikhumbula indoda kwayikhala ingixoxela ukuthi ke mase kwembula lapha ngelanga lesibili uthi inkomo lapha zathu ngokwasuka umoya omkhulu ngangayizolo umoya omkhulu indwangu lena imbozi ithuna oluseyinde ayithuna baba uthini manje iliba ngiyaxolisa iliba lesilo uNodumehlezi kwasuka umoya omkhulu ilanga labalela kwasuka umoya omkhulu bathi abafundisi hayi akubale kweni lo muntu wayevele nolaka lo muntu lona bathuna nje bawasulu babuka angakho inkomo ezahlatshwa ngalo langa kwenziwa ngalutho lashona ilanga umgubho waphela wenkolo ngakusasa kuthiwa lathola izulu lacwatha lakhipha ilanga lishawa umoya omncane omuhle nenkomo ezathi zizohlatshwa lapho zathula zangayaluza zathula zithi ma iseyihlatshiwe inkomo kwathi kumiwe lapha kusungezwe lapha ziphi insizwa amabutho akhona ayaviliyela kuyahutshwa ukhona lapha embawazana kaMhaqi amadoda emasendeni hayi awunila bento ongayethu siyabela phansi kwavela udaka sisahamba futhi njalo saya etolo lapha nje banibona uDonde ekhala nje lapha akazenzisi awunila bathi abantu phezulu wendlu ubika izulu madume enkalakuthaba liyamjabhisa usebhushini uzozala kwachonce ngananti hansi elikhulu la kithi emfanga ibhele izindaba liyaxabanisa iyekele sijembe lesikhule kabhusho ukukhala ikhobe ezoqhabula uPW Bota qala imqhibo langwansi beyondini ukhulumisa umkhwintshi takandaba esilevuza umhlophe kwezinde kanyanga ntathu waluma ikhala walijiba phansi baba lapha sihambela phana uvukwa amadlanga ozoba ngeke ufuwe usika baba ngoba wena awazukwazi indawo lapha uhulula umlando kwanoDumehlezi lapha la besamba state lo lapha baba awuhulule lapha ngifuna le ndaba yongibula kwetshe yonke lo mgubho welembe lena njoba usuvezile ke awuqhubekeke baba lapha ke imabazane lapha ibambisene namakhosi amakhosi angampela hayi abazulu bani bamambuka labo kuthiwa yisondo lenqola laba babesikelwe somcewizi lokhulukhulu bengamaqhawe emada lapha asikho lapho baba awuhulule baba umlando wembula kwetshe umgubho wesilo wenkosi yamakhosi into ongayethusi kasenza ngakhona umuntu akanandi wakuqala kwawo ke ngalo 1954 kokwembulwa lelitshe leli usethi kumntwana kuzoqhubeka njalo ke ngalenyanga njalo yonke iminyaka ngokwenza isimanga esenzeka lapho ngaleli langa lokubulawa kwenkomo ngosuku lwesibili ubula ngokosiko lwethu ngisho ukuthi inkomo zathula athi do langanyakaza mase ihlatshiwe amahubuthe huba wathi kubonakala inyanda yezulu inhlwathi phakathi kwabantu kwakuyimamba ngalelo langa kwakuyimamba indlondle nophapha ekhanda phakathi kwabantu engabe saba nje abantu ehamba phakathi kwabantu ifunela lapha ngitshela bathi laba abantu laba abafaka othaya hey ayishawena ibulawene ngikhuluma ngoba abakwabiyela ibona abaphendulayo bathi oyoka ithinte sizofa naye
besho ukuthi sibozofana Ngekwa. Hayi okay yabe abelungu agijima bazoshutha izithombe uma sokushutha izithombe la ayangabisabonakala ukubonakala ifu ngoba khona ifu lapho ufakaza uqondo nqaqoqela nabantu abadala babekhona dahlala ngenkomo wagujwa laze lashonelanga indaba engibheke kuyona abantu la nemvula enkulu iteshi lapho kuma khona amathiloko alayisha imoba kwamuko line omuka ama bridge ikhulu ezikahulumeni ezazi namafemu lapha ukuthiwa esense kwakwenza kwa Dunlop kwacela uhulumeni wathi uhulumeni akayifale lento ilimgubho umgubho akayifale manje uNkulunkulu uvuna laba bantu laba bakwaZulu emafemu abo kwadilika online bestimela kwaqala phansi kwasetshenzwa kuyokhanda lezo zinto lezo ngempela yagcina ngalowo nyaka lo athi sivuswa imbabazane manje ngo1972 ngizalwa isisungulwa kumkhosi ke njalo ngonyaka kodwa bathi ayinoma uzubona aqhubeka nalento ngoba kwenzeka nje konakala impahla zabelungu lapha ama bridge makwenziwa lento makwenziwa lento umlungu uthiwa walikhipha kanjalo owaye isikhulu sakwa Dunlop lapha eThekwini uthi uma uhulumeni dedela abantu bakwaZulu thina singahamba kulelise kungakabi sikhona isikhathi kufanele ngabe siyahamba ngoba uNkulunkulu uyabavuna laba bantu bakwaZulu ihluleke lapho mana ke kahle hle baba inkulu imfihlo abelungu babona basibeka amabhayibheli emehlweni besenza yonke into nje ubona nje kumabandla angaka kwameqanjwa amanga kukhulunywa ngendaba kaMdali kodwa amagoba amlomo baba angihlonisi amagoba amlomo azikabanzi ngathi ngoba asazi kwakudaleni angikho ke la baba qhubeka baba nomlando lo walomgubho welembe ngoba vele ngevelizayo sizobe siviliyela khona lapha kwaDuza ngithi ke masuqalwa ngo1950 manje ngo72 sengikhona mse ngisebenza eThekwini ngaya lapha na eStenga cha awangamsenze ngoba ugathi uthi manje bese kukhuleka abafundisi lapha mina ngokwami ngisho ukuthi sese kuphambena umkhuleko omkhulu lapho ngoba kubonga amakhosi amahubo lapha umkhulu bonga amakhosi kwenziwe lemcimbi kukhulunywa ngemisebenzi yelembe la yenza emhlabeni libumbiswe elikhulu kangaka ngeminyaka emishana kangeke uthalofu libumbiswe lapha na ke ngo1972 kwase kukhona nje amakhosi onke lana nje lana kuyiwona wona ngempela ngoba la ukuyiwona wona ngempela lana esithi nje lamakhosi lawa aneqiniso anganye indonekwane yiwo aye ekhipha inkomo enza yonke into kutshelwe induna amabutho belayisha emabhaseni kuyiwe lapha oqhamuke eningizimu oqhamuke enyakatho akekho ayibandlulo la ukuthi mina angiyena ngapha ngoba izwe sebethi khona uZulu ongaphesheya othukela khona uZulu ngapha sekukwaZulu Natal la ekhaya cha abantu akubangene kakhulu lokho kungena asiye lapha ke baba ke lapho ngo1972 umntwana uGidiyoni mina phela ngithema bengithi lapha mela buka yonke lapha umntwana uma ngasuSuthu usibambisene nabazali bakhe yini yonke lapha nje amoda alaphana nengonyama uzwethini kodwa uGidiyoni hamba phambili hamba nomntwana waphinda ngene khona sekukhona ohulumeni abothu abentando eningi manje ngwazi kwakuyimpunyaka sekuya ku93 bathanda ukuyihlukanisa ingonyama umhlokombane nomntwana wakaphinda ngene kwase uthi umgubho awuzuba wakho manje kulonyaka lo uhulumeni wentando yeningi bawuthwala bobabili umntwana wakwamenya uGidiyoni benomntwana wakaphinda ngene kwayiwe eStenda mana ke baba ngizothi masibuye etolo lapha ngifuna utshekadule kabanzi hawuni la bento ngayethu siyahamba siyabuya futhi hlala kanjani ngayo koBopopayi hlala ekhaya
hawunina kamama ngawusuthi kabulala yasidikoti imoto nesisekelo sisambe sabuya futhi siyaqoza ubani silinde kanjalo nje ubani silindile baba lapha ngifuna uShakadule lapho umntwana okaphinda ngene nomntwana wasendlunkulu lapha umzulu kaNdabuko umzulu kaNdabuko umzulu kaNdabuko lo olokhu nje abala ehlalweni sakwabo sakubo yebo baba awuShakaduleke lapho ke uze lapha ucokela isizwe ngalomgubho lubaleka kangakanani ubaluleke kakhulu ngaphezulu kwayo yonke into ekhona emhlabeni lo kwaZulu ngaze eminye emhlaba ubaluleke kakhulu ngoba umkhuleko lapho wabonakala ngawo 1954 ubani okhulekayo lapha zinyosi ukahle inyosi ngifuna mina baba lapha uhlala eThebeni nje ngempela lapha ngempela kwenzima kwenye ngayiphumula lapha eyiphunga imkhonto udaba lwenyosi uthi abantu abaphethe umkhuleko lapha ubani zinyosi ngokwethu zinyosi nami ngo1972 kwathi angene lapha ube inyosi unibongela lona ilembe leli uthuka lona ilembe wonke nje ngisebonga wonke amakhosi ngakhuleka mina sisele lapha elokhuzeni egroundini leli lapha eMbozamo imbozamo sesiphumile ekhaya kwaDukuza kweswabo ishashara iground elikhulu lapho bathi angene nami manje ke bangase lapho nabanye babo kusho ngaleyo ndlela ke uma ukukhulekwa zinyosi abanikazi bomkhuleko lapha befundisi abakhuleka bethula lo mcimbi esingawo lapha lo mkhosi esingawo lapha inyosi baba lapha mina ngizoya ngoba lapha ade silapha la waceza ngoNhlangulana kujwa umkhosi kaMomonga uSuthu lapha phezulu yebo lapha abafundisi baba hayi bahamba phambili yebo uDinizulu waza kanjani wacela ukuthi khuleke umfundisi uHadebe siyawazi lo kodwa manje sokufanele plus sihlazele thina phela abafundisi ngebezemva kwethu bakwethu abafundisi abezemva babaqhubana nomgubho loyana singaphumulele udaba lomgubho sinje siqede ngalomgubho kanodume ehlezi njengoba siyakubona nje ngithi ke umgubho ke welembe ophambili ngakho ke ngikhalela nje phela uma sekukhona into ezisalako eseyinyathelo kodwa eyithinta ilembe umntwana maye lapha akayikhuluma indaba ukhuluma ngelembe lapha na umaye kwaDukuza ukhuluma ngelembe kuze kufike lapho likhothama khona kodwa elokho ekhuluma ngelembe nemisebenzi yalo libona nathi sifisa lapha kuhlelo olulalelwa ngamaZulu onke asegcineni kwezeningizimu enyakatho entshonalanga lapha eMpumalanga bese ngokuzalwa kwelembe ngegaba zalo ngokukhula kwalo ngokulokhuza kwalo ngokubusa kwalo ngokubumba lelizwe elomuntu kwase kufika isikhathi lapha selihamba ke emhlabeni la selibiziwa la ishiya impilo labuya ngenyawo lesala kwaDukuza impi engasophondweni lesona kudlulwa ngesizathu esizalweni somzimvubu esefile uManyondela induna enkulu yayihola leyo lokho baba ngifuna mina baba lapha naDonda umlando lembe ngeke siqede baba mina ngifuna nje lapha ngoba siyemgubheni lapha ke ingonyama unyanga yezizwe uzala uzwethini ozala ingonyama ngoba ingonyama phela baba iyabizwa ngegama maye ngasikuze sazi xoxa ngobani uyabona labantu siphongo senyathi unyanga yezizwe lapha ubambisane kakhulu lapha noMathole kakhulu la kwabiyela uthubani Mkhombisi uyisemkhulu wenkosi le yangithi khona manje yangithi inkosi ebusa nje ngamanje uzalwa uDumezweni uPhefeni yebo Mkhombisi usezala lokhuza uNkanyiso yebo bathi indlovedlo ufakazi Nkanyiso aqhamukise lona esinanye namhlanje yebo sengisho ukuthi ke baba ke lo yamgubho loyana uma usongwa kanjani lo yamgubho loyana uma ngabe sebe usonga sangithi uma ngabe kufike kuvula inyusi lapha kwenziwe yonke into la uma usongwa yini zinyosi kuvula isizwe sazi ukuthi lo mgubho uma kanje sesiphethe ngoba kuze kuphela uhlela ngoba sikhuluma ngawo asifuna usalele usongwa ngezinyosi yebo ngoba nkathi uvulwa umntwana ukhuleke elembeni ekhuleke elembeni umntwana akhuluma inkulumo zelembe inyosi siyivulile bese
bekhuluma bebekhona abanye bahamba ngabantwana abathile basezindlini ezithile nabo ababeka izinkulumo ezwinqa kodwa umntwana waphinda ke yena ohamba phambili njengoba unduna-nkulu bese ethula isilo lesabusa kanye naso asethule naso sibe nezinkulumo zaso esizikhulumakho emva kwesilo ukhona umuntu obekhuluma emva kwesilo lesi akekho manje imbongi kuphela inyosi ngoba isuke iphelezele ingonyama ukuthi iqedile ukukhuluma manje ibabeke bonke-ke mase kuthi abayohlala-ke manje abantu ngoba indawo kuminyana kwalapha nedolobha selasingathwa amagoba amlomo amancane lawa anengalo ezincane njengani okuphephuka umoya bese kuyiwa lapha sekodliwa-ke laphana emagroundini baba kodwa uma kufika lelo daba lolo lapha sidli kahle hle inyama laphana kunabantu abagova inyama sidli laphana inyama bahamba lawo lantu ababekwe ekudleni laphana maye lento le ifuneka ihlelwe lapha nathi sibe nenyama yethu ngakuphawula lokho laphana inyama sidli kuyonke imigubho eyenzeka laphana endlunkulu laphana sigcina ngokuyibuka sizodliswa lama-rice lawa amaplate laphana kufanele ukuthi uthiwe kodwa kubulewe inkomo ezingaka yebo asitholi inyama baba lokho ngeke lokho ngiqamba amanga ngelo ngiyali inyama lantu ababekwe laphana bayidla bodwa bayithatha bayidla nezingane zabo emakubo abafuni inyama lapha sisuke eThekwini singabantu baseshona baselapha emthunzini sagibela ibhasi elilodwa ukuze siyithole nathi sathi sangena ngenduku lapha ya ngoba khona baqukula imlenze bayifaka ebhasini ungafaneleke baba lo kodwa ngize ngabona into eqondiswe iholwa lokho indaba zokudla umntwana uGideon lapha phansi emona kwakhiwa imhubhele njengeyedibha baba isikhathi siphelile baba hawuni la bento ngayithu sikajama namhlanje ngithemba ukuthi nibhemela thimula iyayikhipha eshuba libomvu iyula lamankeyana hayi ubone ibhoxa leNdiya lapha kanti iso elinganasici kalikho sazozalwa vayelisa baba wazi ucabane nezingane siyavalelisana besilo nani bantwana bakithi lapha kwaKZN ukusemukela kahle kanje siyavalelisa nibuye ngokusala nani babukele nani balalele nizosibuka futhi sizokhulula umlando wenu yabo. Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo yabesilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mniningwane ngezansi.